nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Musiaisia ni sielilika mwendo wa saitatu cia wio masama Afrika ya umiloni wa sua nenda kukethia na nkutho cha thini wa Vilingi wa Mauvoo gumanyithie Mauvoo alati na momesani tu ya Vilingi wa Mauvoo teresia mwende nukutwalulela Mauvoo kwanzia ya meko. Nitwa Faith MAKENZI wa Mutunga na ani ala tumanengete uito kiwioni cha umundi. Ala tukumbanesie ni vamwe na Jonathan mweke kukulia kwithiwe na umwe nikana kwete maendeleo ile mbetani ya Ukamba. Athukumi ma silikali makatila wa kilungu cha katatu cha misala yo kuthinde bine cia nyumba ya Sumu Sumbi William Ruto. Wonanio wa unenania wa bipartisan kumila onakwithi wa Azimio iweta ni kusiokea maandamano. Na kilungune kimwanya twethi wa tuisisia yulu wa fisula. Vilingi wa Mauvoo. Ni naudhocha musiaisi hangu manyidhi yetu ateni ndini wa Facebook ni Mutongoi TV. Mwandiki mutinika wa Mauvoo Jonathan mwekeni wa kulia kwithiwe na Mauvoo na umwe wa Kenya na ingi kukwata mbau agenda cia Musumbi William Ruto nekana kuketha maendeleo kuma kwa serikali ya OU aine na kuya mwingi ibinda ila wabika kanisani mweke ni wathana kukwata mbau Mathau kauntini ya Kitui na Kenya yonthe Lina Musangi nukutwambililia Vilingi wa Mauvoo. Ndiki munene muviane wa Mauvoo Jonathan mweke unene ya kanisani mwa musini wa mwingi live kit cha thini cha rambini wa thuthi ndongo yukwata na vamwe kithichani kia kuwete Mauvoo na maendeleo nthino ya Kenya muno maundu ma maendeleo na twatabia athaithi ma kanisa wa Bishop Nyerere ma kanisa ma Bishop Nyerere twambe kuboya na kutongea ngai muvea tondo twina Mauvoo Kenya ino yitu na tondo twende tambaye ya Mukamba na mbaya na Kenya yote twenda kuhakikisha maendeleo maitonya kuendea kethea pinakao utukwata nidu onthe tunene icho tukwenda na kethea wikali kuyiva kana andu maitu umone twina Mauvoo tatongoi ayutu kwata maendeleo. Kavindanikani waweta kana imwe kati wa agenda ile serikali iyo sete na wito ni kwekithia kana mwenenzi na kiwu malelo maseo ovamwe na milati ingi kwakie okulie nenzima kwa temba utongoi wa Musumbi William Ruto. Serikali ino ya William Ruto kwa andu maitu akamba na sana andu ma kaunti ya Kitui tuena agenda nene mono ya kiwu agenda nene ya malelo alama nene Kitui kitu alama tonya kuhakikisha andu maitu nimekala nesa na twakolia andu maitu support serikali ila ya ni andu ma Kenya kana tukwate maendeleo asutu ni maendeleo mouma kubete ya serikali kwekasie tu recognize serikali ila ya niwe ni andu aingi ma ndeitu ya Kenya tunenge ndaya kila mundu na nitukuona maendeleo moka kono na ndu maitu matetheka na mathi na mbe ni wasaivu so iko makulie nenze kuvanda mitika vindani kambua yende na kuwa kithitoni kia kukitana na mangala tava kauntini ya Kitui na nthi ya Kenya kwa vamwe no ma climate change nituneithiwe na drought kame munene pio season zinya na ndu maitu mathina twenda utongia ngai muvea tondo yu bua ne yokie nesa na ndu maitu mena ibuso ya ukwata liu lakini twenda utapia andu maitu twena program nene muno yo kwanda mite bilioni 15 kana tukite kindu kiki kwaitwa climate change tukwate mbua environment yitu yithwe yesawa
twenda kwasia wina chathi vandu na kethia ni chathi cha muthemba mo tuvande miti tuikwa Kenya Forest Services manoke tunengwe seedlings tuvande miti kana environment itu yitho isawa ni agenda nene muno itu ya government na yuni mundu wa Kitui mwana wa Kitui na nienze ya serikali ni nguosa muradi usu tawakwa kana tulike ground twena tongwe mo ndhe manyuve na ma community na ma kanisa tuambie program ya kuthiuka na kuvanda miti kana Kitui kitu kieke kwithiwa semi arid na arid land kwithiwe vandu tonya kuvanda liu mwingi muno tukatalu liusu Kenya yonthe itu maitu makatereka. Thank you. Kuma musini wa Mwingi kauntini ya Kitui nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. William Ruto ni waweta kana thukumi masilikali ni mekwambia 10 ya kilungu cha itatu cha yana ukwatini kwa kuthi kinanduni cha waki wa nyumba kana housing fund. Ruto ni waweta kana thukumi masilikali ni mekwithi wa matonya udhoa nyumba ila ikwithi wa siakitwe ugua walanyo wa nyumba sia ndebi sia ndikale pchalo wa mutunga ni mwaniki witu wa Mauvoo. Chathene chotha ithi kanisa ni umwe dono musine wa Ilovi Musumbi Ruto minister munene Musalia Mudavadi na governor wa Ilovi Johnson Sakaja makitongoesya ndongo ila ingi ndene wotha ithi wa vamwe na NND ni vana vala Musumbi Ruto watangasa kutilo kwa ilungu ya itatu iulu wa yana kwa musala wa thukumi kenda kuanisya muvango wako kanomba sia thii munini ulawiyane ya muvuko wa mwenenthi. Tuko na housing fund ambayo tunataka kila Mkenya a contribute pesa kidogo 3% of your income, 3% of your salary. Kama unapata shilingi 10,000, 3% ni shilingi 300 kila mwezi, uweke katika hiyo hazina. Pale mbele tutakusaidia vile utanunua nyumba. Kama mshahara yako ni shilingi 20,000, unaweka 3%. Na tumesema kila mfanyikazi ambaye anaweka 3%, sheria itamlazimisha yule muajiri wake pia na yeye aweke 3%. Minister munene Musalia Mudavadi nake ni wenda Musumbi kuthukuma ate unenga ngaliko yolei mwana wa kumuvingisa kwisila mivango ila menayo ya kuvanga miatianio tena musingi. Is that as Kenyans and for the president, let nobody try to distract the president's focus. Let him implement his program, work on resuscitating the economy, and let us not work on other people's emergencies. Jesus focused on his job, but eventually he dealt with the problem of Lazarus. The president must focus on his job, deal with the emergencies as defined by his government, and in the process, he will then deal with the other emergencies that are there. I'm bringing this out so that we can all focus as a nation na tuende mbele, tujenge taifa letu kwa njia inayofaa. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya dawa ya kupunguza gharama ya maisha, kupunguza gharama ya chakula ni kwenda shambani, mbegu, mbolea, tulime, tuzalishe chakula. Itina wotha ithi undongo ine siavulana na ene nthi madonom na vala Musumbi Ruto wenda ngaliko yolei kunenga silikali uthei wa kumuthukuma mwene nthi akitangasa kuolanga kwa thei wa leu nthini wa chuma chukite. Siunga mimi nilipata ikiwa 230. Ni kweli ama si kweli? Saa hii ukienda kwa duka ya Quickmart, saa hii ukienda kwa shuka ya Naivas, unaweza kupata unga sasa imefika 155, 159. Na hiyo ni kazi kidogo nimefanya na akili. Hakuna pesa nimeweka ndani. Akili tu peke yake. Ninyi mnanielewa? Wale majamaa walitumia bilioni 8 kwa mwezi moja. Ati wakatuambia unga itafika 100. Hatukuona hiyo unga. Tunaelewana? Hii unga mimi nitaishughulikia. Tayari nimeagiza chakula kutoka nje na tayari nimetumana wakulima waende shambani. Nimepatia wakulima
magunia milioni 6 ya fertilizer. Na mimi nataka niwahakikishie kuanzia mwezi wa 8, 9, 10 wakulima watakuwa wamefikisha chakula na hiyo unga tutaiteremusha chini. Lakini mimi nafanya bidii. Sasa mimi nataka niwaulize wale majamaa wanasema ati wataweka sufuria kwa kichwa, wafanye maandamano, waharibu mali ya mwananchi, ati unga itateremuka. Hata kwa dawa ama miujiza, unga itateremuka ukiweka sufuria kwa kichwa ufanye maandamano? Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Amemba ma Kenya Kwanza na ala mangaliko ya Azimio na ala mekwithwa maito aisya unenania ni manakomanie na balama na awetie kana unenana usu ula kwitwa wa bipartisan no kwithwa uyambia o mituki okabindane kaungwatanio ya Azimio ni make kuweta kana nimekuendea na maandamano onaitina wa kwitikila na kwithiwe na unenania omundi kilunguni cha ikumbi ya siasa tuisisia yulwa unenania wa bipartisan na maandamano ma Azimio. Benjamin Mwaka ni mwandiki wito wa Mauvoo. Mbewa kutana kilono kana miatianio yunga mwekelo chai unena nyoto iwe katika tuwa serikali na angaliko lei atio maundu ni mavindu kuyu. Lakini mimi nakubaliana na pendekezo ambayo imetoka hapa siku ya leo. Mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba. Tunangoja Ramadhani ishi. Ramadhani kisha namna hii tutatangaza. Na yu kila wana nyowevo kana kuambia wakeli ukite maandamano ni meosiokethia ati imazimio methitwe maiweta ini nziayo ya kunenya na ati imo utaundu serikali yevero yitwa isya mboya kila wachuma kuvikia ati imo mo methitwe mainenanya na enenzi kwisila mboya kanisani na ithi tunathina na mboya sio ethanzi ayo ni kunenya na enenzi ma Kenya kwisila mboya. Nanzi ya kuna nenda wa Kenya kwisila rallies na demonstrations. Kila mundu ati enzia yake bena Mauvoo. President William Ruto anaimasagu na aende na ndambuka maendeleo kuya merukwi iyo. Malonenanya wa kuliana na handshake unaikini ya muno na otamasaku hatati ma UDA kaundini siya meruni maendeleo kumukanya president na kakengeke kuikonya na ngethi ya handshake. Sisi utatusikia katika maneno ya maandamano. We decided that Kamba people have better businesses to do. Kwa hivyo wewe ni president wetu ule tulichagua. Na wale watu wanakuletea nyoko. Hao watu sisi tutalimu na wao tukiwa raia. Mambo ya nusu mkate. Mambo ya handshake. Mambo ya BBI. Tupange mambo ya viongozi ama ya wananchi. Mambo ya maandamano ama mambo ya maendeleo. Sijui kama wanasikia ama nitasema vile Biblia inasema na wale wako na masikio wasikie vile wananchi wanasema. Kavindani kaangaliko ya serikali viende kuthingila kana nongina president anengwe mwana amathukume enenthi ngaliko ni ingi nayo nzama ya pamwe ile nolotile kuungamia unenanya ni ngaliko sieli nikomanie wakana mvitu na kikalo chake ili nwakeli ukite muthena ula Azimio wetete maandamano niwo makasi okithia. We have objected to their objection. Okay? They have equally objected to our objection. And therefore, to be frank enough, that amounts to a stalemate. The bipartisan committee is yet to be formally established as would be in Parliament, and therefore they can begin what we term as the preliminary informal engagements. Ndongoi sia ule hitongowe na mutongoi wa chama chao ipa Stephen Kalonzo wa Musyoka ni siende kuvudhisya ndambuka sia mboya na maendeleo kunukuthaka nyo ila president William Ruto ethito itwa isya Kalonzo hema sa kuyonu wetie mota atongoi mole maya isa kumutambwa president William Ruto tawe president wa Kenya na siandunia nati ya jao ya mundu kuna nenda ya na tukuma kila national government ya inakuika niyike na kila ile opposition toa inakuika nitwike. Sisi hatujawatambua kama serikali, nyinyi tu Machakos ndio mnawatambua. Umeona nasi nyinyi mtambua ndo Kalonzo tambo matambo.
Ona kuya mbungeni maseneta maule meyaka na serikali ni ambezi ya musukuma mweo na mudhogo vyo wa kwenda kwa serikali siya mitioko kwa kuivata mbesa. Kaundi mbinge wako viki ya oyu sina miaimbewa ina itakwata mbesa sio. Senators allied to the Kenya Kwanza administration have conspired to deny monies that were supposed to go to counties. What we are looking at is huge scandals. Live along the KEMSA. There'll be more scandals in the health sector, there'll be more scandals in the agriculture sector, and there's also more scandal in the health sector. Inawezekanaje wewe uwe seneta wa pahali ambapo hawana maji, hawana shule, hawana barabara, lakini wakati ambapo unapata fursa ya kuongeza mgao wa fedha ambazo zinaenda kwa kaunti yako, wewe unachagua kufuata msimamo wa mrengo wako na kunyima kaunti yako fedha. Naona kuna shida Kenya wakati huu. Kwa hivyo hii serikali they don't believe in devolution. They don't. Nanoka na kuonanya kithito cha uthukumi wa serikali ya uyu President William Ruto na uthingilile kana kwisla mevango itea kumuvini ya mwene nthi thoa wa siendo sia mbama liu tamutu ni wambeye kuthea na omituke nuvikethio wa silingi na 150. Tulikuta bei ya unga ikiwa 230. Saa hii ilifika by last week 170. By this week tukienda mbele mtaona bei tofauti tukielekea mbele 150 ikiteremka. Njia ya kubadilisha Kenya na kuhakikisha kwamba chakula inapatikana, sio kuweka sufuria kwa kichwa na kwenda maandamano barabarani. Ni kuchukua mbegu na mbolea uende uandamane kwa shamba yako uzalishe chakula ndio upate kuondoa njaa. Na nengi unenanya uonde wende ikulyo nene ni ati vethi wanzia yiva nzio ya unenanya ni ila maandamano mevo ila matevo kana ni ila sionde siendeye kwa vamwe. Ila wazia niwekela yitawa ceasefire. No azia ni kwethe na Mauvoo na nuko kiete. Ila wazia tu ceasefire wethe ya aduyola wengaleko eno niwe ya yake nthi na yungi aka ya yake na mukoka kila mundu atena kindu kwete mokoni. So nikwatia no trick and the former prime minister is very good on that. Kila wende yo manda ezisia ondo utonya kwiki attention nondo wese ila wasia no kuendesya maandamano despite kwenda anete kidile manenani ninzia ya kwiki ya pressure nikanagenda the demands yake sevike ya kwethukewa na serikali igivin ni ikumbi la siasa dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumafahamu sini wa Ilovi nye nita wa Benjamin na mwaka. Komanda wa maofisa ma polisi ukamba wa mwala Nanzi Jerobon ni wenda enendu ukamba wa mwala makwatiani na mobia wa polisi ondumwe na ala manyumba 10 kusimana na vosia mandawa seomila muthemba wa bangi na kuolanga siko se utumi wa sio ila siendeyete na kuongeleka kwa kilungu kinene ukamba ona uwo ni waelesea kubikia yu nimekitembeni esilwa mbe wa ana masiko se udhosia wa bangi. Daniel Mwongela ni mwandiki wetu wa Mauvoo. In the name of Jesus. Komando wa maofisa ma polisi kauntini ya mwala Nanzi Jerobon ndanena chathini kimu kila chatwaigwo kambosu wa mwala ni walesekana siko cia utumi wa ndawa cia umila muthemba wa vangi ni siende na kuongeleka undula yuenda ene nthi makwatene vamwe na maofisa ma polisi kwikitikana ni makona livoti na kumina esilwasu ndwani. Nataka kushukuru watu wa ngao sana na ushirikiano wenu. Last week tulimanage kushika mtu mmoja anaitwa Kanzo na nafikiri ni famous kwenu. Mtu anadeal na bangi. And it's because of the coordination that inafanyika na watu wa community ngao na the OCS na officers. So tafadhali nataka kuwasi na kuwaomba tuendelee kushirikiana. Kuna information iko huko pale chini hatuwezi pata. Na tukishirikiana pamoja najua tutaendelesha hii area. Ingida umbola kana polisi onde ni maende na ukwatiania kwendea na umeki ambini esilwasu kufikia vu tilwana mavangi maminito kikiwambini. Ile kitu iko hapa sana ni mambo ya bangi. Na iko mingi sana kwa hii community. Kuanzia Masi mpaka huku.
na mnajua ni kina nani wanadili. Tafadhali tusaidie hiyo information. Kuanzia village managers, watu wote tu, nimeona our friends of police na the senior citizens. Asanteni sana kwa hiyo uhusiano. Sababu the moment tunakubali kuwe na gap na polisi na watu wa security, hakutakuwa na amani kwa hiyo community. So tafadhali muendelee kushirikiana, na naomba unaweza kuwa friends ya huko Masi ama ni hapa tu. Uneni wake ndugu watu ambao ni OCS wa mbio ni Martin Wekesa norana akiwaelezeka na maisa udhiumwa inavala siku hizi utumi wanda wasiisa uthelavyu na enende kuikala na Mauvoo undu vailite. Sasa hii kitu ikitendeka nyumbani huko, wewe ukifikiria ati haijulikani, wewe unasikia tu Wekesa ndio huyo na uniform. Tunapambana na wewe mundu humundu. Team okoa mbioni tukamaliza Makavu, tumeendelea drug barons, tumeshika very big wholesale drug barons, tumeshika 4, imebaki mmoja, na huyo mmoja tumeshika mguu ya nyuma, mguu ya mbele ndio bado anaregea. Effort together, ile baya tuseme ni, ile nzuri tuseme ni, na mambo yatakuwa mazuri sana. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kuma kisizani cha polisi kila kimbioni Mwala kauntini ya Masako. Musesi hatu saudi umo intusokirete etina wandatika itembingi ndukathibasa. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikie kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni siawe tuna ne kabila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanio ya mukamba ni trafika. Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manithwa bandini wa Vilingi wa Mauvoo betha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani ginyamu sini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruwanda na ngwatanio evina yu Mutongoi TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Ni na udho changi musesia tuendeye imwe
Kwenana na ripoti cia uima wa mwini kana amwitu aingi ni matetheka nesa na ciana na makaendeea nesa indi be kilungu okinini cha amwitu matetheka na ciana indi maitiwa na kimako kwiwiatei na kukwatwa ni ndoni yila makwatwa ni thina wisikita fistula. Fistula ni uwau ula ukwata amwitu muno yila makwebinda ya saisesoni ya kutetheka na bala makwatawa ni thina wa kupita choo kana maumao matekwiyegwa yo thina wambiswa ata na utonya kuitwa ata thini wa ripoti ye mwanya ya fistula ni bwa beta ndeko mwandiki witu wa Mauvoo wote Caleb Chalo nutumbanise ngewa ye mwanya na nindhini wa kilungu chakele change wairo. Uwau wa fistula muno kwata amama alama kwevinda ya sama kitetheka woni kuyana ndakitali wa fistula vama kuweni Dr. Doris Ndenyambithi. Kwa uwau wa fistula umana wana muno kesi zile mbili ya fistula suma na wanela mwitu wathi kutetheka kukwata mwana nela wathi kukwata mwana katika either hospitali kana sia ya musi ukisa kwithia either ila katika ila hali ya kusia ni wathi wa kana ni either nika kwa mandi ni wa ila tunita pelvis kana mawaswa ukithia either mutoa kana ni munene muno kuteondu mawaswa mainya yake matonya kwitikila kathe yakasia katika lila ya kawaida. Kwa hiyo yete ila mutosi wa kwa Mauvoo muno kana ila mawasa mainya yake ni manini ukisaidia onakana ke mutowe munini nikaitonya kupitela katika nzela ya kusia kwa njia ya kawaida. Ukithia ila ke kalavu muno nikabinye ya muvuko wa Mauvoo nikabinye ya muvuko wacho na kabinye ya muvuko wacho na Mauvoo ukithia ila kana kupesa kuma ndo mabinda maingi kana kwikenda kese kuma aketaisha ukwa nikenda ka kwa kethia mwini wasu tuge ni kama mtoe wanini bana ende kayuma ila kauma pala bebinyewe baitiwa batena chao ila ngozi yevu yeka tayoa na yuma abaitiwa pena yima ona kutwika itumi ingine cio thothe ya uwau wa fistula takwithiwa na mauo ngita kanza yosei indene kana lungu ya miongo kenda yolwa yana ya kesi cia fistula sioka yala mwitu meutetheka na kindu kila kituma andu ingi makwatwa ni fistula ni ile binda ya kusiana kala muno kana nondo na elesia lakini bwa andu ingi makwatwa ni fistula nondo wa itumi tofauti like ukethia twase mundu ni wakwatwa no wa kanza na sana kanza ya usiei agora ni kanza ya usiei yithi ikwata balaba muvuko wa Mauvoo kana nze ya choo na witu kakitau na ndio ukithia Mauvoo nimekwitika na choo nikikwitika ukatena kusiea kana yithia toilet tunini nitwaguchwa ni mundu muima na ukisa kwithia nundu kele tukanini kainamba kuyana na nikana itwa na ka miaka 3 ithia nikana kanini kuila kaguchwa ukithia nipa yunzi ya usiei yakwatana na nzia ya choo na yakwatana na nzia ya Mauvoo na undu Dr. Doris okuweta wauo no tumamo wa kikala thayo usiwe ne mathina kwa vindi cia mundu akivitia mauma okanacho atekwimana ni undu to no tumona muunda kwatwa ni mesilia maingi kana depression. Kila kingi nachochuka no ndo wa fistula ni mesilia maingi ukisa kwithia ena mesilia maingi na ngiona ni magwata wanila tumita depression ukethia nimekwisilia muno nundu meno wa fistula indi uvo musionekana uwau no tona kuiteka Doris no kuelesya no uitawa nundu wa fistula wethe bena jima thino wa Mauvoo kwata nite Mauvoo na nzia yosi kana kwata nite nzia ya choo na nzia yosi wenda hospitali daktari yako kuthima nesa na uitwa katika operation kwa operation paube na jima yu paivingwa na waitwa uiboa na ukito uize na utonyo sio kandini wa watu wa kawaida. Kwianana na ripoti cia imwe kila mwaka Kenya yandikitha cia awau 3,000 mwa wa fistula na nthini wa ithimo cia awau ma fistula ila ciethile kwithiwa vama kuweni nthini wa kampeni ya mwana ya kukitana uo wa fistula kuka kuvikia matuku 14 ma mwai uo wa kana awau 33 alama na thimitwe na kwithiwa naguo 25 kati wa mone maititwe na makavoa alangi maendee na kuitwa muvea oiti kaunti ya Makueni uwe mustali ni wambe o vamwe na mashirika matema ya serikali kwikija kana ni makuna mungu wa fistula vambi ni hospitali wa Makueni Mother and Child Hospital bena mwanya na rumu ya kuitia awoma fistula o vamwe na ataalamu meno fika wa kuyana wa kuthinikia thina uthitho ni kwa lawe na uunda kakilie eyumilia no kuitwa Makueni na sivitali na ndakitali vamwe na nguthi ya ataalamu meno twika wa kuthinikia wau ila kingi nacho ni ibinda ya
mwaituma pikie binda ya kusia ni mailite kwithia matonyo bikasibitali binda ila ya ilite ko unze ngi ya kusia maika kwatwe fistula ni kusisia hii nzia situ ni nzio kethia mwaitu awai abandu no atonyo bikasibitali no atonyo kwatangali ketha ni ambulance ya kumusende sibitali kenda katetheka kwa mituke na indi kwito ithie tumende awauna kumanenga vina nundu fistula ni voa. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Serikali ya kati kwisila ubonge wa kuthinikia malelu maanduani kera ni yendeka kuthuima undu alamaningetwe kandalasi kipathukanio methitwe maithukuma uwanenwa ni memba wa mbunge ya Masaku odini ya Tala Justin Ndaka ula wa mutula muti mwene kandalasi ula kuthukuma lelu wa kumangonda kuthi ndunduni Matungulu kaunti ya Masaku kiki kiwanina wendi wa mwenethi kuongela woni wake yulowa kula kuthukumwa valangalama nene itonya ulika kuseubia malelu na mwenethi kutiwa thinani itina wa kuthukumi ute mwailu Boni Motesia ni mwandiki witwa Mauvoo. Pena msia uonekana lelo yo muthanga kana mara manavikie na usovya na kwithwa yuende na usovya ingi vetonyeka ukaende na kuanangika endi ni vetonyeka kula manavikie na usovya ukaende na kuanangika itino wa kuthukuma kula kuende na uthukuma va chambe ni nena nunje lelo ni wa kumatala kuthina kumangonda kuthina ndunduni lelo suni tunaekia na community ni matongwesi etika unyambesa tukalinda madikola manaibo tukekia kokoto na tukosana ke tukasovya lelo indi contractor wa kera umunthi ni woka na bandu ba usovya akita kwananga ulelo lawa kosova nene lelo usovya vindani ya mbua yendekethia uvikie na kuungamwa na ke mwenende kukonwa kana kwikia public participation mwenende kunengane mawendi make na etia enza maima atwasani walelo kwa kusovya kumbua kila kisembe betu ni chao nenda kwasyo tayari MCA chambe we are also tekula serikali ya Mheshimiwa Ruto we are also ungamwe with immediate effect gina engineer resident engineer nguwa yetu Kasanga keleluni na tuike public participation on community BQ ya lelo kono kwa mwenene ni uthukumi uyu awetakana kwitethese wanene kwa ilanja uthukumi kwithwa iwetakana matuku maingi mavetete ni vatumika ilovia kwa ile lelo yo ndendo avikia na kusova kwa na wendi wa mwene nthi na tiyele ano nake kula tienda tuthukuma nundu matumiaka isu yonthe matua mosa mbesa na bayundu meka kwa uni asia u lelo ungame na engineer yuka lelo ni atoni atiya kwa yuko ni wa business Masaku sio unenga na malelo kutaa na nundu lelo tuikita cash cow all those years tuko kaonwa mbesa ili nenga na walelo tuyenwe yote thawe Iwa mwende kandalasi uyu wa mwena engineer kana ula unengeto kusovya lelo yu kukomana na enende na tongo ikiwa nyukuma kisioni kichake kunenge mwenende wendi wake na ke mwenende elese wala kwenda uthukumwa na wala watailete uthukumwa kwa nundu waende so we are fed up nedo azalelo ungame with immediate effect na engineer kazanza ayuka ba na DC wa Matungulu ACC wa Matungulu mayuka niya on the moke bala makonzani ta kindu cha kera moke ba moni community BQ na maitonia engineer na maitonia contractor na ili timonia kiloki ya ruku tubini na mayeka chu mambe uka muthanani wauni mambe ka repair ba nikenda lisio na ndu chuthi kumatala Matungulu kaundini ya Masaku nyene Boni Motesia. Serikali ni kumosea matambia mumu makimiao enendi ala mekwananga milati ya maendeleo takumi ya kithangathi lelo ne kungula maimawa kuwe na yao na kwitikilithia maloli makwe kithangathi chu vatema valua ala mailite uwombulwa ni MCA wa Mutituni Johana Munyao ula waelesia bena enendi malikitwe ni mutu usu wa kwananga malelu wa dini ya Mutituni ngelani na damenda mebathane na metuo ta isu Daniel Mongela na mwandiki witwa Mauvoo. Yana munaunda nena itina kuthuima milati ikivuthukanio va wodini ya Mutituni ngelani ni umbula kana nundu wa kumacha kuona amwe ma enende malikilo ni mutuo wa kwananga malelu kunya kithangathi kula kutailite kwinza maima wa kuvina lelu isu undula uende na kutunga maendeleo na itina ine kwaju maundu ala tuende na kwika nimuonete silanga wa kwa mutaki nimuonete ona lelu wa gomeni kuthi kuyakaloleni nitwende yena huo na nimuonie ona lelu wa St. Michael
kiao kila kibau na culverts na maram twende na kwika na malelu angi maingi kisioni ngalisia kuya kaloleni gelani nitwende na beo ingi sietha yekwa lakini nena uthatu umwe wa kuona kana ondo onakuya yolundu mbeni nitwende ona kumblast mabia ote imanthia enenthi nzia nundu nzia ondo kuya wane omwe kiba wa maendeleo lakini nena uthatu mingi nundu wa kwetha tende na useuvya malelwazu na obe andu maende na umananga mbe kathanga thikanini kayumba na lelu ni maendeye na ukulio lelu thina ulongi ni kana maloli meliga manangite kuite niwe meolika kwambia ukua ndenda maofisa ma nyumba 10 chief atumia makisio kati wa maofisa angi alama konetwe mevo alama nema kumose ya matambio enenthi alama likilwe ni mutu osu na umbula kana milati ino ya iliteitha nitethesia enenthi indi ya iliteitha ndia nangwa tafadhali enenthi atumia maizio athukumi ma serikali ama assistant chief ala twinamo na ona polisi nenda tukwatia ni kana twete order katini ka isio zitu nundu mazingira ni kindu kimwe cha maana na ni cha ilosubiwa ona kwi kundu umuthi wa ward ya Mutitoni ni taitie mathayo anake maituke wane watumbwa ni mithangezu wakwete kumia matwiku niwe maingi bieba na ndikuolia andu manema namo kindu kila gige umazembia ba ni kugokwata amwaitu mama kwatie kathangu ka nylon mundu onotezi izi anethi kuuya jau utindie na liu wake wa makuwa nundu alegetie muthangani lakini matwiku metheiwe ba kila bandu na nimo mailetha mainengane license onaetha ni kwaku sheria ni kana kindu kila uika kiika affect mwenzako uneni undu kwatwa mbau ni mwene kivila wa Kaloleni ona na kiwaelesekana nimekwitha maikwatiania na maofisa ma inspectorate na alama polisi kumekia mbini enenthi alama kwithiwa mayananga malelu nundu undusu ndoilite tutemanie yumaende na unya ithanga thikute wa malelu na nibotienda umakulia matani cia juni kwithiwa yumaende na ananga ilelu netina wa myeina maiasia maina thukuma na tongoi kwa uithieta serikali wa Masako na serikali onene twingwatanio nitwenda tuyose andu asu atwa atuikulia asume unya ithangathi no usio makaelewa kana mundu umwendeza utuma maendeleo makizio mataendea ndukenze twiku yasia ni kwaku na yo twikuyukitwo kwata lelu ni kanokethia ya mina utilanya lelu ene niwo MCA wa ile ambia iwa lelu munayu ndo iseleka we ne twiku nundu matwiki ni maingi bie nenda ukulia anake maitu tafadhali nitikwatianie nikana withie nitwamba kuekana na tabia ezu ya ulicha maloli na ene maloli ndio na nicha waileitha onotendo okulia lelu lotumia ithio za muthanga niki na wailo mende wata mutu owu wa kunya kithangathi lelu niwende na ukusi wa isio sikivuthukanio va kauntini ya Masako la ene nthiti na wakwananga malelwa Mesako kilya kiyo maikulia atongo imoko mazaovisia malelu ingi Daniela Mwangela, Mutongoi TV, kumava kauntini ya Masako. Wena vata mwika makakwatwa mbau nthini wa maundu makwa ilia uni itina wa masomo na kumongela utuika mbiange yulua maundu makiukwati unikuyana na Dr. na Msasi Chinungo ula ni obisa munene wa ikundi jite ya serikali ya Capacity Training Institute ayelesea kana amwika ainge itina wa masomo makuwa ibinda ya saa kukwata mawia na utalo wa amwika alamate na undu wa kiukwati wa kwika kuendea na kuongeleka awe takana ikundi yena walanio wa kukwatiania na makundi angi kana ene yanda kiwathukanio yibo kanisa kauntini ya Masako kunenga amwika utuika we mwanya batendebi kumatethesia kusebya misingi milumu ya oni wo bodi motesia nukutuelesea Ondo mithina yendete na utalo wa mwikala minite masomo na kuletha mawiyani uende na kuongeleka kilangaliko na kwena na visa huwa kundini kana wendi wa mwanene kumanthia mwikawia na kukirana ni maika ikalamana kwa minajili ya kukutana na wa stakeholders katika kanisa na mashirika mengine ya kijamii ni kwa minajili ya kuangalia
ujuzi na maarifa kwa vijana ambayo itawapa fursa ya kazi katika maisha yao. Utena kisomo kana umanyula mamanyewe kume mnisoni nne na maskulu ngiamenda kumanithia mwika ngondo la matonya kweka kwisila kwisilia kwa metuki kana mondo langi makila muthenya mekawa. Tunaangalia sana creative industry. Creative industry inashikilia mambo kama film, theater, painting, dance, mambo mengi ambayo vijana wanaweza fanya na wakajimudu katika maisha. Tunaangalia pia katika kanisa tuko na media department, how we can empower the media teams in the churches. Takana sasa maivanie kwambia vakaunti ya Masako ndeno asumwele siokete wala memba nite kukwata na makundiki wathukanyo maki ene kanoene ndela mena wendi wako ikanesa kuya muika. Tunataka kuambia watu wa Machakos ya kwamba hivi karibuni tunaenda kuwa na mpango wa kuanza fursa ya masomo kwa ajili ya church media teams, business clubs in the church and the Bible school educators ambao wanahitaji masomo ya kuwa professional teachers in partnership with the University of Nairobi. Na kwa hivyo mipango yote iko katika kazi. Kanisa mienda idho laini nwambe ukwatene na mondhino wa kilame kwethwa maitwa ise kuya muika konenge ya muika umanyi ino tuika na mondo angela matonyo mokile ndino mondo momakila muthenya umuna kumatethe kwa mbiangora ni osiosi ya kumatethe ndino mondo maki ukwati ndino evinda yukitaka na uniwo. Ingi kilelo ni cha kumanda usungi wa kutua kuya unyivu wa mawea kuya muika ulai kumbile tende ya Kenya. Na tunaamini ya kwamba in 2 weeks from now pamoja na wasanii na wakurugenzi na watu mbalimbali stakeholders in the media industry in Machakos County pamoja na kanisa, we'll be launching a program to empower the youth with the startup kids, giving them skills and empowering them to start companies, to start CBOs, to start SACCOs, to start programs ambazo zitawawezesha kuwa na nafasi ya kuongeza na kuweka pesa mfukoni. Na wotonya kwethwa wewe ne kumulene kuya muika ethe wake kama vikiane sana kwethwa kina matunda maseo akumaveta imane la maana na ulika ya kwananga unewo na kwekonya na mituo medhoku na pia kuhakikisha kwamba watu wako na hekima na ujuzi na maarifa wa kuleta hela maishani mwao kwa njia iliyo sawa. Kwa hivyo tunataka kuomba vijana, tunataka kuomba wachungaji, tunataka kuomba watu wote katika maeneo haya kwamba wanaposikia habari hii kwenye runinga mbalimbali katika Machakos County wasibaki nyuma bali wasonge mbele na kuhakikisha kwamba wanakuwa sehemu ya mpango huu. Kuma kaunti ya Masako Mutongo TV nyene toboni Motesia. Ebindani yimbua yende yete nakuwa yuatandiga sokoni wa Ikanga ni mawetakana nimekuisila ebinda yumu kutoa isia utandidia wote na wasoko usuku wetakana usuite kiko Onesmus Chalo na mwandiki wetu wa Mauvoo. Mwene kivila watandidia masoko wa Ikanga ulo sub-county ya Mutomo kitu cha idhiova county na kitu chalo mwangini wa malu cha kiyo cha tandidia masoko kumana iko yingi live welete soko usuku wa kathinda ainana nandiki Mauvoo chalo nuwa weta mawithi uluko matandidia methi utomatema kwa ila kumana na muke wa ikova mwana kiwoke laki kwa amete katikati wa soko usu na kutamba icha manduma utandidia soko ni na ni mutandidia wa Ikanga ni nenia ufuhusu kikoke laki wa Ikanga na kiko kila kiva soko no witu pena bandu batukwatete kumba kiko baba tubena kanisa ACK na ningi bandu ne bau nitwithite no bosokoni no bopa kukinangandu na ningi pena kiko kingefiu kwiza kukilia maindu amabu kwiza kudia mena sinu na nebo siana situ ikuia isi kuoza sindu na nebo na itutu do sindu ili kwatangetwa ni injili kwatangete kiko kiu then wazisia no wina bandu batona kodi kumba ke kodi kula za serikali unduna batona za serikali ya county ya Julius Makoma Lombe ize kwenda makwatanite na MCA witu Cyrus Sonko
ize kwithia ni matonia pandu kana ni matuboya pandu tutona kumbeko chalo ni wakule Mauvoo wa kuthesya masoko kuma serikali ni akaunti ya Kitui uvikie na kuthesya soko usu na ulayu ni muisyo munene kwi atandithia ona wiyovo chalo ni wakule serikali ya akaunti ya Kitui uvikie na kumongela thukumi ma kuthesya soko usu vamona meyo ya uthukumi iweta soko uni munene na thukumi ala mevo ni anini na maina meyo ya uthukumi kingi ni tukulia pape na bandu watu report india huo india kibu still na bonde bandu no be site kwithia pe nandu ingivyu na pe nandu asu na still kiko kikiuma pu no chomo to akunu mana no choma kwino chokwa meziukiza kwetwe gwatu na kiko kinge pyu na nitoto no kwato ni muumba ingi muume kipaka no muumba to makwidi amato makwenda vina kwitu ingene wombola kana maundu mosese majende henesa kwa kilo weta kwina unyivu wa matama mulika mwizi na ingi ungeni wendene kwikinya muno sokoni umasane mautuku ula wakule serikali vikie na kuongela maofisa mosese ivamwana mata sokoni usu kila kingene ngukula zia nundu ba kitu twina security light twina mulika mwizi ila stima siesa kuthi ni twithwa na thina mwingi pyu twithwa na thina kesa kwithwa ona mongei mate mailite kwithwa ni methiwa na ini tukulia serikali account ize kuthia ni twakwata security light pesa kuthia ku mulika mwisi sie kwa wingi kila kingi ni security askali maitu bana nini pyu kupe na tungeli ni nete tena na nena hivi na ingi wa sokoni ni nasia pena tungeli tu ithilwe ba na ni mongei ma kukuna mundu kisa kuthia ba pena ndo ngitu meitu manager akiwe andweli atatu mabwe wa ba sokoni wa kubi bitino kuma ba sokoni ko bikaikanga girls ando bana mapema no mono mizwe mono pyu na beke bitikenge na za kwijaki wobu iza kuthia na no ba ndo za 10 nundu abiza kuthia kuna inokosebwa wa stima na kunena unene no vinda yambua kuni tukulia iza kuthia nituongelwa askari tafadhali edani patopeka Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo.